untung besar. Oh no! Oh my god! Mau bersih-bersih lagi. Good job. A few moments later. Sampo habis nih. Harus beli di warung nih. Mana basah pun. Bu, mana nih orangnya? Bu, mau sampah. Iya, tunggu. Aduh, lama banget sih. Mau beli apa? Sampo berapa, Bu? Ini 10.000. Hah? Kok mahal banget sih? Kan BBM naik. Begitu juga kali. Ya udah deh, ini. Masa iya? Sampo kecil ini 10.000. Aduh. 2 hours later. Beli. Hey! Beli apa, Dek? Aku beli ini, dan ini. Tolong bungkusin semuanya, Bu. Wah, diborong nih. Asik. Untung besar nih. Terus hitungin berapa? Okay! Semuanya 100.000. Hah? Cuma 100.000? Aduh. Sombong amat. Kasih. Okay! Alhamdulillah. Kasih ya, Bu. Alhamdulillah, Deki. Wah, nih. Huh? Nah, ini uang palsu. Ya, rugi deh. Mau untung jadi buntung. A few moments later. Wah, mogok nih. Wah, ada isi bensin. Dorong aja deh. Bu. Nah, Cici baru nih. Bensin. Bu, bensin. Mau berapa? 2 liter, Bu. Bruh. 20.000 ya. Kok mahal, Bu? Kan udah naik.
NANI? Dek, jangan main HP. Oh no! Olah, bocah ini. Karena deh. Mana nyara? Gak ada yang tolongin. Balas. A few moments later.